Tše ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo tša gona ke tše. Mr. Karim seeks in-camera protection. Kgopelo ya rakgwebo wa Northwest Suleiman Karim ya go bušetša morago go tšwelela pele ga komišene ya Madlanga e bušeditšwe morago go la bohlano leo le tlago. O le monna I mean gore o santse o tsamaile le batho o ronya tša batho ka moka o santse o hlompha batho ba ka moka le ge e le ngwana e le mosadi le ngwannyane o fo mohlompha. Ka motsaneng wa Phokwane kgauswi le Janifes go ketekwa go boa gae ka polokego ga magologolo a badikana. And all I'm looking for is consistency, and we try to get that mix. I can tell you now 31 was difficult, but 26 was even more difficult. Banyana ba tla leba go 2026 Women's Africa Cup of Nations ka Morocco go sasa. Arlo Cheng ke kholofelo tefo go mme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Mpho Teme. Kgopelo ya rakgwebo wa Northwest Suleiman Karim ya go bušetša morago go tšwelela pele ga komišene ya Madlanga e bušeditšwe morago go la bohlano leo le tlago. Seo ke ka morago ga gore sehlopha sa gagwe sa boramolao se tsenye kgopelo ka seripagare go tšwa go iring ya boraro mesong ye. Go sa le bjalo hlogo ya IDEC mo advocate Andrea Johnson o boetše mošomong morago ga go robatša boekelong seo se ile go sa emiša go tšwelela ga gagwe pele ga komišene ya Madlanga. Setšhaba se tla swanelwa ke go ema sebaka sa beke go kwa ge ba se tla fiwa monyetla wa go bogela kgatišo ya CCTV yeo go kwagalago e bontšha Suleiman Karim yo a bolelago gore o fokola mmeleng gomme a ka se kgone go tšwelela pele ga komišene ya Madlanga e fela a bonala a le dijong mabenkeleng a ka Western Cape. Se ka ge maitekelo a Karim a go šuthiša letšatši la go ikarabela a ka dulelwa ka la 24 mosegamanye e fela Karim o nyaka ge theeletšo yeo e ka ba sephiring. Mr. Karim seeks in-camera protection because he alleges that it is not possible for the postponement application sensibly to be heard in a manner that would separate information, the disclosure of which would implicate Mr. Karim's fundamental rights to privacy and dignity, from any other information to be canvassed in the application. Go sa le bjalo go kwagala gore mo advocate Andrea Johnson wa IDEC o gometše mošomo morago ga go amogelwa bookelong ka mošupologo. Se se direga ge mahlo ka moka a le go IDEC komišeneng ya Madlanga fao a rometšwego lengwalo la go molaela go tšwelela pele ga komišene. As far as we are aware, she is no longer ill. There's no indication of that. And so I think you can expect that, and certainly, of course, the Commission needs to and wants to hear from her as soon as possible. Go sa le bjalo komišene e gometše bohlatseng bja go utswiwa ga cocaine ka Port Shepstone fa warrant officer Mbongeleni a gadikilwego ka dipotšišo. Go gononwa gore Colonel Gavin Jacob wa di-Hawks ka KZN o kgethile gore Mbongeleni e be yena a ya go fao cocaine e thupilwego gona ka ge a tla obamela ditaelo tšeo di tšwilego tseleng. Would I be unfair to ask if he did not choose you because he thought you might be pliable to do whatever it was he wanted to do? I would not know. Ditheeletšo di tšwela pele ka mošupologo. The Independent Police Investigative Directorate goba IPID ka bokopana e golegile Tlhatse-K yo e le go mogonelelwa yo a mantšhwago le go utswiwa ga maswikana a boleng bja godimo bja go balela diranta tše dimilione tše 14. Moleledi wa IPID Lizzie Shuping o re ba hoditše mangwalo a ba babedi go golegwa le kgono morago ga go golegwa ga ba bararo bekeng ya go feta. Shuping o re ba gonelelwa ba phurupuditšwe ngwako ka Kliprefir ntle le lengwalo la go phuruputša gomme mogonelelwa o tee o latofatšwa ka go itira lephodisa mola ba bangwe ba dirile dinyakišišo lefelong leo ba sa šomego go lona.
Re gatela pele ka tša gore moetapele wa DA Jordan Hill Lewis o re mananeo kgoparara a ka Johannesburg ke matšiša dihlong. Hill Lewis a farafarilwe ke nkgetheng wa DA wa bomeyara bja Johannesburg Helen Zille mmogo le baetapele ba bangwe ba selete ba bile le ketelo ya peo leihlo ka toropong kgolo yeo go sekaseka mananeo kgoparara pele ga dikgetho tša dipušo selegae. DA rometše mošireletši wa setšhaba dingwalwa tša go laetša kabo yeo e fokolago ya ditirelo. Toropo kgolo yeo e lego gaufi le go phutlhama ga ditšhelete le go ba maemong a wa tlhobaetšago a ikonomi. Toropo ya Johannesburg gape itemogela mananeo kgopara ao a phutlhamago le badudi bao ba sa kgotsofalago. E fela moetapele wa mokgatlho wa DA Jordan Hill Lewis o bolela gore se se tla fitlha mafelelong go se go e kae. What we've seen here today is caused by years of neglect, failure to prioritize investment in basic infrastructure, and failure to spend money properly. And the consequences are plain for all to see, and not just in the smell and the huge river of sewage that we saw, but also the consequences for jobs. Mayor wa masepala wa toropo kgolo ya Cape Town gape ga bjale le go moetapele wa mokgatlho ka mo nageng o re o ile a šomana le go phutlhama ga mananeo kgoparara peleng e fela seo se bonego ka toropo kgolong ya Johannesburg ke masetlapelo. The truly remarkable and disgraceful and unacceptable thing is that there is no plan to maintain it, to fix it, to upgrade it, not for months or even a year, but for years and years. Nkgetheng wa mayor wa mokgatlho wa DA Helen Zille o gateletse boemo bo toropo kgolo ya Johannesburg bo lego ka gare ga bjona o re bo ka fetoša fela ge dikgetho tša selegae ka dibatsela di fihla. Bafaladi ba go feta 300 bao ba senago mangwalo ba go legilwe le kgono nakong ya tshepedišo ya mafapha a mantši ka seleteng sa Capricorn ka Limpopo. Maphodisa, kgoro ya merero ya selegae, kgoro ya maphelo le bakgathatema ba bangwe ba tšere karolo mo tshepedišong ye. Mogonenelwa wa molato wa polao le go thuba ntlo yo a bego a tšhaba dikgwedi tše dintši le ena o ile a swarwa nakong ya tshepedišo yeo. Tshepedišo ye e thomile diiring tša mesong ka Labohlano. Šedi e lebišitše go dikarolo tša lekeišene la Seshego ka Polokwane. Maphodisa a bolela gore lesolo le hlohleleditše ke dingongorego tše mmalwa go tšwa go maloko a mangwe a setšhaba mabapi le bofaladi bjo bo sa laolegego ka metsaneng ya bona. Bafaladi ba 17 bao ba senago le mangwalo ba ile ba golego ka extension 44 ka Seshego nakong ya ge go be go thibilwe ditsela. Dintlo tša go feta tše 400 tše go gononwago gore di dula bafaladi bao ba senago le mangwalo a maleba di ile di a phuruphušwa moo go golegilego batho ba go iša go ba 300. Maphodisa a bolela gore lesolo le la go golega bafaladi ba go hloka mangwalo ka profenseng le tla tšwela pele dikgweding tše di tlago. We will listen to our people. They've got a right to protest. It's by law, it's their constitutional right to protest. But if we can protest lawfully within the confinements of the law, we will support them. To be in this country, not having proper documents, being illegal, it's a crime. Maloko a setšhaba a dirile boipiletšo go bafaladi bao ba senago le mangwalo a bodudu gore ba boele gae go lokiša mangwalo a bona. Batho ba lokiša maphepha a bona e ba eta ka go se le ba tile ka mo ba kgona bula di-business o thutsere a e right nto ba e diang ba dire di-passport ba re dire di-work permit tša bona ba boe a se taba gore a re banyake re a banyaka ke ma-Afrika a borena. Tonakgolo ya Limpopo Dr. Phophi Ramathuba le yena o tsenetše lesolo leo. The hospitals are overburdened because we don't know who is who. But let me tell you, the president of this country heard your plea. That is why, for the first time, we have an interministerial committee that has got all relevant ministers sitting day and night trying to resolve this problem. Go le bjalo, Ramathuba o re go amogela bafaladi ba go hloka mangwalo bjalo ka bahiri ka magaeng ka Afrika Borwa go tsenya letsogo go bothata bja bofaladi. Badikana ba bahlano ba hlokagetše dikomeng ka Northwest nakong yeo sehla se sa dikoma se ya swiswing ba gare ga 43 bao ba hlokagetšego nageng ka bophara
ge ba mafelelo ba romela gae kotsi ile ya wela koma ya ka polaseng ya Van Wyk ka seleteng sa Delareyville. Modikana o tee o hlokagetse gomme komiti ya profense ya tswalela koma yeo le tše dingwe tšeo di sego molaong di ile tša tswalelwa. Jaaka setla sa mariga sa dikolo tsa setso se tswalela, se tlogela matlhotlhapelo go malapa a le mantsi. Setla seno se simolotse ka boikuelo go batsadi gore ba ise bana go dikolong tse di kwadisitsweng. Fela, le fa di na le ditokomana tse di maleba, seno ga sa netefatsa gore makolwane a sireletsegile. The PICC received an information that one male initiate has passed on in a registered initiation school opened in Van Wyk Farm. And circumstances surrounding the incident understood by PICC is whereby during an inspection discovered that a school principal contravened the law. The PICC opened a police case against the principal and the caregiver in Sunnysoft police station. Lefapha la Bosetšhaba la Dipuso Tshwaraganelo le Merero ya Setso la re le tshwentswe ke dipalo tsa makolwane ao a latlhegetsweng ke matshelo le go totobatsa fa dikgetse di le 116 di batlisisiwa. He urged parents and guardians to ensure that their children attend only legally registered initiation schools to safeguard their well-being. He warned that those operating illegal schools will face the full force of the law and called on families, traditional leaders, communities, and all other stakeholders to work together to prevent further tragedies and to protect lives, dignity, and safety of every initiate. Le Mororo SABC e golagantse le sepodisi mo Northwest ga ba kgona go ka re neela palo ya dintsho le dikolo tse di tswetsweng go ralala porofense. Ke Lebogang Pebe wa dikgang tsa SABC mo Delareyville. Go sa le bjalo ka motsaneng wa Phokwane gausi le Janifes ka Limpopo gona go ketekwa go boa gae ka polokego ga magologolo a badikana mme ga ditaba wa rena Katlego Nyoni o ka fao. Dialogane tsa koma ya Babina Tshwene ba Kgatala ba feditse ka letsholo la bone mme re tlile go bolela le o mongwe wa bone kwa Gabo kwa motseng wa Phokwane kwa ntle ga Jane First o re arabile Moswane re lebogela nako ya gago ke eng se o ithutileng sone wena o re arabile kwa komeng ya gago. Ke le ba sebaka mo komeng go bolela nnete ke turutile dilo tše ntši ene re nka re ke a bolela ke tlo tšea tšatši ka moka mo go dilo tše ke turutileng tšona ke tše pedi tše di gore ke nagana gore ke bolele ka gobane ke tšone tše leng bohlokwa ya mathomo ke gore go le monna I mean gore o santse tsa moelo le batho o ronya tša batho ka moka o santse o hlompha batho ba ka moka le ge e le ngwana e le mosadi le ngwanyane o fo mo hlompha ka gobane hlompho ke ntho e shapo e le gore ka moka banna o santse ba be le yona and hlomphe ra gore o santse o hlomphe mosadi ga o se no tia mosadi o mo ritše ka moka ka gobane go ria so o ria gore le wene o be manaba a lo re lwa le ona mo South Africa a lo ratiana le banna a tiana le basadi ba lo re santse re bore rena ke rena ba lo ra ba hlokomela ya bobedi go gore komo go ya komeng a e re gore motho o santse a rogane le dipuku o ba thutego o santse go ile komeng o go fetse o bua komeng o tswele pele ka thutego wa gago o be motho go rutega o be motho moshapo mo society ba go tsebe gore awa motho o tswa komeng go mmilibela ba rutega ke a leboga re a leboga ke o re arabile Moswane a bolela le rona ka maikaelelo a gagwe kwa komeng ya Gabo ya Babina Tshwene ba Kgatala ke Katlego Nyoni wa dikgang tsa SABC Phokwane. Lemogela gape re sa le ka Limpopo setlogolo sa Mahlwadi bona wa bodiragatše Seputla Sebogodi e le go France Sebogodi o tlhalositše Seputla bjalo ka motho yo bohlale gape wa go rata bodiragatše mantšu a kwele bohloko a sa rothela morago ga go tlhokagala ga Sebogodi yo a bego a ena le mengwaga 63 morago ga bolwetše bja swikiri o ile a tuma kudu ka go bapala karolo ya Kenneth Mashaba go Generations a busha a tšwelela go Rhythm City the River le Scandal gare ga tše dingwe a se ne le ganyo mo setšhabeng
gore mo setšhabeng go ka bolelele ene ba ema go theeletša a go fetola ka mokgwebeng ka tshwanelo ene e be le motho o hwetša gore a ka so o tlo go fa courage o fa courage ya gore wena o kgone go ya pele e be le motho wa go loka kudu ke rile ge ke fihla mo ka 1986 ka hwetša ba ga sebogodi bantši ba e gona gana mo ka aga mo kgauswi le bo bona e ke agile kgauswi le bo bona wa ka bona ile gore ke batho ba lokileng batho ba tlhompho. I feel so sad because the guy was representing me. Dr. Kenneth Mashaba was a very friendly person. Even when he came Morae, he would just greet us. He was extremely friendly. Even when I remember once I came here to take a picture with him, he didn't even have a problem with it. Bahlankedi ba molao ba tla tšwela pele go tlhokomela lefelo ge balaodi ba tšwelela pele go lwantšha go epa go sego molaong ka morago ga mahu a maloko a mabedi a sešole sa Afrika Borwa nakong ya lesolo ka Roodepoort ka bodikela bja Johannesburg. Maloko a mabedi a SNDF a tlhokafetše morago ga go wela ka gare ga moepo wa Gauta yeo e tlogetšwego mesong ya lekgono. Motlatša mokomišenare wa maphodisa wa Gauteng Major General Fred Kekana o re ka nako ya tiragalo ye ba be ba kitimišana le ba go nenelwa bao ba sego mo molagong. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re bofaladi e sa le hlotlo go dinaga tše dintši. Mopresidente o boletše nakong ya komishene ya bone ya dinaga tše pedi magareng ga Afrika Borwa le Namibia ka Pretoria. O ipileditše go poledišano yeo e ka tšweletšago ditharollo tša go ya go ile. Mopresidente wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah o ngwathelane ka histori magareng ga dinaga tšeo tše pedi. Nandi-Ndaitwah o ipileditše gape go šoma mmogo go rarolla dihlotlo tša ikonomi tšeo di lebanego le dinaga tše pedi. Dinaga tše pedi di be di thušana nakong e thata ya mmušo wa kgethollo. Your presence, President, has reaffirmed the exceptional friendship between our two countries and our shared commitment to building a more prosperous Southern Africa. The fourth session of the Binational Commission reaffirmed our commitment to further strengthen our bilateral relations and cooperation across the broad range of sectors. Mopresidente Ramaphosa o dumela bohlokwa bja tirišano ya ikonomi magareng ga Afrika Borwa le Namibia. O re ke nako ya gore dinaga tša Afrika di netefatša gore diminerale tšeo di humanwago kontinenteng di šomišwa go hola ditšhaba. The days when our minerals leave our shores simply as rock and dust must steadily come to an end. Central to advancing the regional agenda for deeper industrialization, enhancing market integration, and sustainable economic growth. Mopresidente Ramaphosa o boletše le ka mosepelo wa batho ka gare ga selete o re o swanetše go laolwa ka tshwanelo. Migration remains a shared continental challenge requiring shared continental solutions. South Africa remains committed to ensuring and enforcing its immigration laws fairly, firmly, and consistently, while upholding the constitutional values and human dignity that define our democracy. Baetapele ba babedi ba tišeditše boikgafo bja go ya go ile go fihlelela tlhabollo. Tona ya dikamano tša boditšhabatšhaba le tirišano ya Afrika Borwa Ronald Lamola le molekano wa gagwe wa Malawi George Chaponda ba boledišane ka ditaba tšeo di amago dinaga tše pedi. Dipoledišano tša bona di tla ge badudi ba bangwe ba Malawi ba tšwela pele go boela gae morago ga boipelaetšo kgatlhanong le bafaladi bao ba senago mangwalo. Le ge ba bantši ba šetše ba bušeditšwe nageng goba ba sa lebile gona, ba bangwe ba sa emetše dinamelwa goba go
go shongwa ka posong ya mollwane wa Beitbridge ka Limpopo mola ba bangwe ba sa dutse ka ntle ga Malawi ka Afrika Borwa. Re sala amogela gape go tša dipapadi banyana ba tla leba go 2026 Women's Africa Cup of Nations ka Morocco go sasa. Motlahli Desiree Ellis o tsebišitše setlhopha sa gagwe sa 26 seo se tla go emela Afrika Borwa mo phadišanong yeo e thomago ka la 26 kgweding ye. Ga se go aba le dimakatšo kgethong ya dipapadi ka Ellis. Phadišanong ya dihlopha banyana ba tla lebana le Tanzania, Ivory Coast le Burkina Faso. And all I'm looking for is consistency, and we try to get that mix. I can tell you now 31 was difficult, but 26 was even more difficult because we wanted to make sure that we also have players that can step up, but that we also have players, when we need to do our rotations, when, we need to, manage situations, that these players can step up, and also be good in training, but not just good in training because in all likelihood, all 26 will never play in a tournament. So we need players that, are there, that, for a lack of a better word, become a cheerleader. Pagesho di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube išita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka go kgatha go tema. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka seripagare go tšwa go ering ya boseswai mo go SABC2 le lehae go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso go tšwa go sehlopha sa ditaba tša Sepedi re mošate. Mogedi wa SABC2 ke rata go dumediša le go amogela bošegong ba lekono a ke re lebeleleng tša mama boso gore tsona di re tshwaretseng ge re lebelela bogareng ba naga go ya gona fase go la Eastern Cape le gona Bloemfontein go bonagala go tla ba go ntse go pipile maro ge re tselela jwale gona go ya godimo go la Polokwane le gona Mbombela le gona ka KwaZulu-Natal go bonagala le gona go tla be go ntse go bulegile ge re tswela pele jwale le tsona go bonagala le go sasa go santšane gone le maro a tla ba ntse a pipile re lebelela gona Northern Cape, Western Cape le go tsenelela gona go la Bloemfontein bogareng ba naga go santšane go bulegile ge re tswela pele jwale le tsona re lebelela gona go sasa go la Gauteng go bonagala go tla be go ntse go ya ruthela re lebelela Bronkhortspruit ka tša 24 Johannesburg ka tša 22 Vereeniging 22 go tla tonya mesong go a ruthela mantšeboa re ya gona go la Limpopo go sasa le go bonagala le tla ba itemogela phišo e tlabeng e le godimo re lebelela Mosina go tla be go ntse go ruthetše re lebelela wena o le Mpolokwane ga Mamabolo le gona Zanene le lebelela wena o le Mokopane ga Matlala le gona le Phalale go tla be go ntse go ruthetše Mokopane ka tša 28 ga lebelela gona ga Sekhukhune re lebelela wena o leng Diphagane ga Phahla Mamone le gona Jane Fese Bakersford ka tša 27 re ya gona go la Mpumalanga go la go sasa le gona re bona go ntse go ruthetše Sekhukhune ka tša 32 go tla ba le Mesarasarane Matšhišing 23 Carolina ka tša 24 go provinceng ya KwaZulu-Natal ge re ya le tsona jwalo le gona go bonagala go tla be go ntse go ruthetše Ulundi ka tša 27 re lebelela Pietermaritzburg le gona Mnambithi ka tša 25 re lebelela gona Potchefstroom le gona go tla be go ntse go ruthetše go provinceng ya Eastern Cape go la go sasa re lebelela gona Mmaletswai le tla be le tsene ka marung re lebelela Komane go tla ruthela Mthata ka tša 25 Makhanda le gona 21 go provinceng ya Western Cape le gona go tla be go ntse ka baka la maruele a beng gona ba tla itemogela gore go ka tonya re lebelela gona Riversdale ke tša 20 re lebelela Beaufort West 23 go tla ba le moya mesong le mantšeboe gona go la Northern Cape jwale ge re tswela pele
jwale le tsona re lebelela gona Kurumane Kimberley ka tše 25, Carnival le gona 22, Calvinia 22. Go provinceng ya Freistata gona go sasa le gona go tla itemogela gore go tla ruthela. Re lebelela gona Frankfurt 20, Bethlehem tše 10, Welkom 22 le gona Wepener ka 10 go tla ruthela mesong go atong. Ga re felletša jwalo re ya gona re lebelela gona Mahikeng, Tosca le Vryheid go tla ba go ntse go ruthetše ka tše 25. Go tša gona setlogolo sa kganya go ke re lebele mafelo a beke e botse ke re ga e be boroko.